टंला पुलिस बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसार 24 घन्टानि गेजेरावनो 5 लाख रां खावग्रा सिखावजों लोगोसे रांखौ बोखांनो हादों। गुबै खौराङा जाबाय साननि समावनो टंला एनआरएल थाव डिपुनिफ्राय सिनाय मोनै दुथां सिखावफ्रा 5 लाख रां खावनानै लांदोंमोन आरो बेनि उनावनो टंला जालुकबारि एनआरएल थाव डिपुनि सोद्रोमाफ्रा टंला पुलिस थानायाव गसर थिसनो आरो गसर थिसननायनि उनावनो टंला पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरो आरो नायबिजिरनायनि 24 घन्टानि उनावनो टंला एनआरएल थाव डिपुआव खावनानै लांनाय 5 लाख रांखौ पुलिसा बोखांनो हाफिनो। बे समाव टंला पुलिस बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसार। थांनाय मोनाबिलि समाव एनआरएल थाव डिपु लकार खथानिफ्राय 5 लाख रां सिखाव जादोंमोन आरो एनआरएलनि खामानि मावग्रा सोद्रोमाफोरा बे जाथायनि सायाव टंला पुलिसनि थानायावहा गसर थिसनदोंमोन। गसर थिसननायनि खम समावनो सानै सिखावखौ हमनो हानाय जायो आरो 5 लाख रांखौबो बोखांनो हायो। सानै दुथां सिखावफोरनि मुंफोरा फारियै सनो कुमार आरो सनिलाल कुमार मुंनि होनना मिथिनो मोननाय जाबाय। लोगोसे सिखाव सानैखौ पुलिस बिफाना गावनि आथायाव लानाय जाबाय होननानै टंला पुलिस बिफाना खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। হয় একচুৱেলি আমাক যোৱাকালি এনআৰএল আমাৰ যিটো তেল পেট্ৰল পাম্প আছে জালুকবাৰী টংলা তাৰ পৰা আমাক খবৰ এটা দিলে যে এনেকৈ এৰাউণ্ড 4.5 লাখ মানে সিহঁতৰ পইচা যিটো লকাৰ ৰুমত আছিলে সেইটো মানে কোনোবা আননন মিছক্ৰেঞ্চে মানে চুৰি কৰি লৈ গ'ল। টেলিফোনিক ইনফৰমেশ্যন এটা আছিলে, তো আমি লগে লগে বস্তুটো এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ SDPO ছাৰো আছিলে খেৰগাঁও, তো আমি থানাৰ ষ্টাফ মই আমাৰ ছেকেণ্ড OC তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি চাই মেলি আমি দুজন ল'ৰাক আমি পিক আপ কৰিছিলোঁ অন ছাছপিচন। তো ইনিচিয়েলি সিহঁতে এডমিট কৰা নাছিলে, পিছত আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছটো আগবঢ়াই নিলোঁ, কিছুমান আমি টেকনিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ, সিহঁতৰ মোবাইল এনালাইচিছ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম সিহঁতৰ CCTVটো মানে সিহঁতৰ ডিছপ্লেটো বেয়া হৈ আছিলে। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ মাতি আনি সেইখিনিও আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি সেই দুজন ল'ৰা যে ইনভলভ আছিলে, দুজন আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছিলোঁ, সেইটো আমি গম পাই গ'লোঁ। হয় হয় সিহঁতে আমাক যোৱাকালি গধূলি সিহঁতে এডমিট কৰে, সিহঁতে পইচাটো চুৰ কৰা বুলি। তো সিহঁতে যেতিয়া এডমিট কৰিলে আমি সিহঁতক গধূলি টাইমত আমি লৈ যাওঁ, লৈ গৈ সিহঁতে আমাক পইচাটো মানে যিখিনি পইচা চুৰ হৈছিলে সেইখিনি পইচা সিহঁতে আমি ক'ত লুকাই থৈছিলে সেইখিনি দেখাই দিলে। সিহঁতে একচুৱেলি বগা প্লাষ্টিক এটাত মানে বান্ধি পিনে মাটিৰ তলত পুতি থৈছিলে বস্তুটো গছ এডালৰ ওচৰত। তো সেইখিনি আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ। গোটেই যিখিনি পইচা চুৰ হৈছিলে গোটেইখিনি আমাৰ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। তো আমি চাই আছোঁ, এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে বস্তুটো। আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি সিহঁতক এতিয়াও ইণ্টাৰভিউশ্যন আমাৰ চলি আছে। আমি ৰিমাণ্ডো বিচাৰিম অনাৰেবল কোৰ্টৰ পৰা। তো আৰু যদি সিহঁতৰ লগত কোনোবা এছ'চিয়েট আছে বা কোনোবা জড়িত আছে গোটেইখিনি আমি ধৰিম। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101 536360 700-2263133 9101536360